Ki dekat jangka Neutral Youth Council hani kasngi kelak penabsrip yaki bakai drok habarik hadin begelio jengtep bagini kebriu kejuan syong bandi yau drok hagani kejaka man kasngi hagaba kani kejaka kadai jong katanat PWD kaba kilapan pra yaki yeng mat i yeng ja yaki do kiba sempat lapan pra hag jing penabsrip ke dekat ke HYC kalio banbat yan riungut kiba di badi drok na kejaka jong katanat PWD kabadon habarik Kedekot kesenggel yoru banbat ya way ni kesnar ke hidrok hadin kejing penabsrip kabada kibun kenta yau ni usnar ke hidrok kaliyo bun kurup ya kepisa prajar tengka bat shibun kitendong kibubu ya udrok Putus. Bye bye. Normally, guys, stay back. Ayo. Mepelaj memang dia memang dia mesti aja niat. Pengadon pesan dia ngani ICT ngayo. Kan memang semar sih memang pelajar memang dia bra. Tapi ba. What talk me? Bukai. Top ni enggak? Mempelajar memang terlalu dia bahagia sih. Video ini temen nerak kali sering dia. Ngamun iya ICT support Meli ni temen meli tu temen jual merah ni meli. Ngani apa semira? Meli supply Ngayo em bay di India. By di termi supply pada memi by di ta. Ngayo tang si power lah, Pak. Pelan. Apa yang? Yang ni. Wang dengan pundus sama di Pundus. Oh, pundus. Dah lama ya memang. Kena. Open sini banyak. Koi sebelah bang lu pentok. Taruh ngadi enak iya. Kata kuning noi yang ni. Lalak.